الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Hurmatli qadrli Allah uyuna kelgan Allah'ın sıyırlı hürmetleri, Yaratgan Allah Ta'ala 10 kunun içinde sizlerden qanday ihlas menen, qanday rag'bat menen qilgan amalingizda Allah Ta'ala javob rizqini nasib qabul qilgan bo'lsin. Ertaga qiyomatda shu qilgan amallaringizdan Allah Ta'ala rozi bo'lib, o'rna beligini, kunlaringizni kechirib, rahmatni olib, o'z karam menen beyishine kirgizgan bo'lsin. Jana özümüz için, jana başkalar için kılgan dualarımızı Xuday talam kabul kılgan olsun. Buna yeme biz uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kılgan ele iman Mekke'de tuğulup Medine şehrinde ulgayıp Medine şehrinde çoğayıp ösüp mundaycha aytganda özünün yaxshilığını oşol Medine'den turib бүткүл bir alamga tarqatdı, jetkirdi. Buna oşol biz baratkan yol tarih alimlari oşol umraga jana ajıga kelgen adamlar Peygamberimizin izine, sahabaların izine izi düşüp kalsın dep ataylap tarihti kıldattık menen izlep oturup uşuntip bargan ele dep yoldu koldan kelisince 80-90% işenim menen uşul Peygamber sallallahu kadam izine uşul yoldu salganga iyilikli boluştu. Elhamdülillah uşullar alimlerden emgegi menen siz menen biz bugün kunda uşul hicretke ketitkan hicrettagi izlerge iziniz düşüşlükke sebepçi olup kalıştı. Allah Teala uşul alimlerden jana uşul yol salıp yolumuzu jengil kılgan adamlardan Kudayım razı olgun olsun. Bizim de kadamlarımızda oşan uluklarda kadamına düşkün berekesinden Kuday talam bizim de kadamlarımızda Kuday talam soğuklardı yazıp günlerdi keçirip günden günge yaratkan Allah Teala'ya tatlıklı salih bandalardan bulunduğunu Allah nasip kılsın. Ve minel ma'lumi ennel medinetel munavvara hiye ahabbul buqa ilallahi tebareke ve teala. Barımızda belgili olgan nerse bu Medine-i Munavvara Allah Subhanahu ve Teala'ya en bir süykümdü jana jagımdуу jay bolgon. Allahumma kama akhrajtani min ahabbil buqa ilayya faskinni fi ahabbil buqa ilayka. Ravahul Hakim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkıp baratıp bunday dedi. Allah'ım meni mağa şunday bir jagımdуу bolgon, süykümdүү bolgon, jakşınakay bir orundan, mekenden meni çıkarıp jatasın. Emi oşoga jarasha özüne jakkan, özüne bir şuna süykümdü olgan orunga meni jaygaştırgın dep Madina-i Munavvara'nı suragan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkıp baratkan kezde ayabay kaygırıp Mekke'ni taştagысы kelbey, Mekke'den çıkıp ketkenine işengisi kelbey, oşo ataylap savur gavuruna, oşo savur toosuna 3 gün uşul Mekke'ni sagınıp Mekke'nin sağınçından get albay 3 gün oşol yerde saktalıp kaldı. Ağa sebepler boldu. Yaşını, bekini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ge olgan kumarını 3 gün içinde biraz bolsa dağı oşoga makul bolup gönüşüp ketetirgan dengelde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün oşol toğunun içinde Mekke'ni sağınıp ahiri çıkıp baratып aytты. Mekke, men seni şunçalık jakşı göröm. Men seni oşonçalık suyamın. Men senden takır köz ilmeminçelikte kaçırarım kelbey. Biroq munavul qo'ming sen meni, qo'ming meni chiqarbaganda men 1 santimetrda o'sha Mekke'den chiqpay edim. Deb Peygamber sallam ko'z yosh olgan bo'yicha Madinaga qaray safar tortdi. Buna o'shandaqdan hijratning birdan bir adabi Mekke'den Madinaga baratgan kezde o'sha Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan sag'inishini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu Mekke'ge olgan makavatını, Mekke'ge olgan koz yaşını esnep, biz dağı kaygı moğul menen, uşun Mekke'nin şunday taşlap ketken, şunday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süyüktü olgan, Allah'a jagımdуу olgan, şunday imandan tuğulgan jeri,
Kur'an'ın düşkön tuğulgan jeri dep turup biz de şuna bir kaygırıp şu yerden bekir köpten ketmegendeyle kalıp kalsam eyle degen bir sağınışlar menen şunda bir sağımı menen kadam taşlıyoruz bu Mekke ve Medine'ye bırakkan adetlerden biri hurmatlı cemaat. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها المدينة المنورة قاله 3 مرات رواه الإمام مالك بن أنس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, maga yer betinde Madinadan dağı jagındуураак жер жок. Менин кабрым ошол жерде болуп калса экен деп 3 жолу айтты. Менин кабрыма Madinadan dağı ıyık, Madinadan dağı татыктуу жер жок деп Peygamber sallam кабрыны Madinada болуусун саамап ушундай деди. Аны 3 жолу айтты. Malik ibn Anas radıyallahu anh rivayet kıldı. Bu 3. mazhabtan imamı. Kâle aleyhissalatu vesselam Man istata'a minkum en yemuta bil medineti fel yemut biha fe inni şefi'un limen yemutu biha ravahu Tirmizi. Peygamber sallam hadisi mübarekinde mınday deydi. Kimde kim öyle alatırgan bolsa Medine şarında ölü alsın oşa Medine şarında erte kıyamet günde men anı özüm şafaat kılam oşa Medine şarında kim ölgen bolsa deydi. Kimden kolundan ölüş kelse Medine şarında al oşa işti kılsın erte kıyamet günde men şafaatçımın dep Peygamber sallam şunday dedi hurmatlı cemaat. Elbette bu ölüm bizden kolumuzdan kelbeydi. Biroq qandaydir bir жақшылыгыбыз Кудайга жетип, бирөөлөрдүн дуасынын берекети менен ошол жерде өлүп калуу насип болушу мүмкүн. Ошол нерсени ирада кылган. Көптөгөн сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип дуа кылчылар. Я Расулалла, мен мага паландай өлүм берсин. Мен шейит болуп өлөйүн. Мен Рамазанда болуп өлөйүн. Мен ихрамда өлөйүн. Мен хаж кылып атып өлөйүн. Мен болсо ушундай бир ыйык касиеттүү айларда Ражап айында же Шабан айында өлөйүн деп ушундай ыйык мөөнөттөрдө ыйык mekenderde surachılar. Buna ошондой эле сиз менен бизге дагы Аллах субхана ва таала ушул келаткан ажыкелердин урматы менен канча деген Аллах тааланын үйүнө таваф кылып аткан салих бендилердин дуаларынын урматы менен сиз менен бизге дагы акыры соң өлөр убактыбызда жакшы күндө, жакшы мөөнөттө, жакшы орунда өлүүнү насип кылсын шермендесиз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vel Medinetu hayrun lahum law kanu ya'lamun. Madina şahri Medine'dagi yaşayotgan adamlar üçün eng mıқты, eng yaxshi yer. Eğer alar uşul manini bilishse, uşul Madina'nın qadrini, barqini bilishse, Madina'dan ötön yer yok deb Peygamber sallam aytdi. Hurmatli cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala Topon su kaptagan kezde Ya ard ibla'i ma'ak ve ya sama' iqla'i ve ghidal ma'u ve qudiyal amru ve istavat alal judi ve qila bu'dan lil qawmi zalimin. Sadakallahu azim. Lamma istavat safinatu Nuh aleyhisselam alal judi nazalu bi tarafi medineti Babil al-azim ve kana adadun nasi min gayri Nuh ve ahlihi samanuna ve sumiyet qaryatum bi saman. Allah subhanahu wa ta'ala jerge öküm kıldı, jer topon su kaptagan kezde suğundu sor dedi. Asman aytdı sen suğundu tartıp al dedi. Oşentip su tartılıp ketti. Kudaydın ökümü jürdü. Keme, Müslümanlardı salgan keme Nuh aleyhisselam'ın Cudi degen toğusuna toxtodu. Kafirlardın zalimlerin bazıları su astında kalıp yok boldu. Keme toxtagan kezde oşal Babil degen bir şaharga düşüştü. Bu Irak jakta. Oşol kezde adamlardan sanı Nuh aleyhisselam'ın üybülesinden sırtkarı 80 adam bulgun. Sümme habat aleyhim rihu fematu. Allah subhanahu wa keyin şuna bir jagındık bir jel jönöttü. Janagı 80 musulmandagı jan tapşırıp vafat etişti. Fabakiya Nuh ve salasata avladi. Oşentip Nuh aleyhisselam 3 balası kelinler menen kaldı. Munavul kıyamet gününe çeyin tarkalgan urpak Uşun Nuh aleyhisselam'ın 3 balasından
ulangan urpaq ekan. Nuh alayhissalom bilan qo'sha tushgan 80 adamdan urpaqi tug'ilgan bu yerda. Biri Sam, Ham, Yafis. فكثروا أولاد نوح بتناسل وكانت ألسنتهم قد افترقت 72 لسانا بقدرة الله ومنها اللغة العربية ومنهم العمريق وطلسيم ابن لوط ابن سام ابن نوح عليه السلام. Oşal Nuh aleyhisselam baldarını bölüştürüp 3'e 3 şaka koygan kezde oşal baldarı 72 tilde söylegen eken. Oşanın içinde Arap dili de bolgan. فنزلت أبناء عبيل بن يثرب المدينة المنورة. Oşanda Madine-i Munavvaraga Ubayl ibn Yasrib degen kişi göçüp geldi. أول من سكن بالمدينة يثرب بن عبيل ibn Avz ibn İram ibn Sam ibn Nuh. En birinci Madine'ga kazık kağıp konuş tükken bu Yasrib ibn Ubayl bolgan eken. Oşon üçün Madine'nin ilgili Yasrib dep atagan eken. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yasrib dep ayta turgan bolsa men jaman görömün, men açulanamın degen. Yasrib dep aytpagıla. Mundan keyin Madina-i Tayyiba, Madina-i Munavvara dep aytkıla dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atını Yasrib degen sözdü Madina-i Munavvara degenge kotordu. إن الأمالقة كانت منتشرة في البلاد فمنهم من نزل باليمامة ومنهم من نزل بالشام ومنهم من نزل بمكة المكرمة ومنهم من سكن بالمدينة المنورة. وشنتك أمالقة hurmatlı cemaat Amalika degen qo'm bo'lgan. Qur'on Karimda zikr qilgan. Cho'ng deneli bo'lgan, döv bo'lgan ular. Ömürlerde aybay uzun bo'lgan. Alar Sham, Iroq, Makka, Madinalarda yashashgan. إنهم عتوا كبيرا لما تفضل الله عليهم بسعة الأنفاق وطول الأعمار حتى كان يمضي عليهم 400 سنة ولا يسمع بجنازة بينهم. 400 yılga çeyin yaşaydıkken bırak 400 yıl içinde bir de cenaze okuldu dep cenaze bir adam öldü degen bir haber bolgan emes eкен. 400 yıl 500 yılın içinde falanca öldür, ana öldür degen söz çıkart eken de. Bizde hazır 40-50 yılın içinde de falanca öldü, ikinci öldü degen cenaze degen söz köpeyip ketti. İlgari 500 yılga çeyin cenaze degen söz ukulça emes eken de. Oşonçoluk ömürleri uzun bolgan kavim eken. Bular şunçalık çekten çıkıştı. Huday Teala'nın rızkısını keng kıldı. Ömürlerini uzun kıldı. فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَيِّدُنَا Musa aleyhisselam جُنْدًا مِنْ بَنِي İsrail فَقَتَلُوهُمْ بِالْحِجَازِ وَالْمَد۪ينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَمَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ وَاَنْ آخِرِهِمْ. O şekilde çekten çıkan gezde alar. Musa peygamberdi Allah Teala'm jönöttü. Musa peygamber özünün Bani İsrail Yahudilerden bolgan, Jöğütlerden bolgan bir qoğumda armiya tüzüp barıp Hicaz, Madine, Mekke Mukarrama'daki Amalikalardı öldürdü deyip baştan ayağına çeyin. Ve çekten çıkıp kuturgandığı için. Uzun ömürlü, uzun deneli olan adamlardı öldürdü deyip. فَكَانُوا قَبَائِلُ شَتَّى نَحْوَ 25 قَبِيلًا. O şekilde Jöğütlerden Madine-i Munavvara'da 25 uru jaygaştı, 25 kabila jaygaştı. لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا وَصْفَ آخِرِ النَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ وَدَارَ الْحِجْرَةِ. Oşal Jöğütler Madine'daki Amalik degen törelerdi öldürgönden keyin çekten çıkan Allah'ın hükmüne Musa peygamberden jönötüsünden öldürgönden keyin oşal jerdeki 25 uru Jöğüt Musa peygamberden ruhsat suradı, bizge ruhsat beriniz, biz uşul jerde kalalı deşti. Emnege kalasına dese antkeni alar, Tevrat'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfatını, jana törölüşünü, çıkışını, jana göçüp baratkan Madine-i Munavvara'nı, oşol jerge kömülörünü, oşol jerden din tarkatarını anlık aykın bilişken. Kama ya'rifuna abna'ahum. Bu Jöğütler, Yahudiler
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның басқыны, сыфатыны танышқан құттың балдарын алыстан тығынан қарап тұрып, тетіне мен болам. Басқан пақотқасынан, қимылынан, же үнінен, же бойынан қарап тұрулы менің балам келіп отыр тетілі. Білесіздер, Яқуб пайғамбар Юсуф алейхисаламды инни ашуму риха Юсуф деген. Мен Юсуфтың жітті отамын дегенде, сен дағы деле иннеке фи залаликел қадим деп балдар емне деді, сен дағы деле адаш отасың. Юсуф жоқ, Юсуф бүтті, Юсуфтан үмітіңді үз, Юсуф қалмады, еме Юсуфты ойлауа деп атасını мекілі өрген. Мына ошондай ата баланы шунчалық башқалар қарағанда жақын танығандай, жөуіттер дағы пайғамбарымыздың балдарынан да жақшырақ таныған екен. Пайғамбарымыз шығалек, пайғамбарымыздың жақшырақ танып, Муса пайғамбардан рұқсат сұрап, ошол Мадина Мунаввараға қалып жашоону суранышты. قدوم الأوس والخزرج إلى المدينة المنورة وهم الذين سماهم رسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار لأنهم نصروه وآزروه بعد أن آمنوا به إيمانا حقيقيا خالصا من صميم قلوبهم وأفئدتهم وأحبوه حبا حقيقيا واقتدوا بأرواحهم قبل هذه التسمية يعرفون ببني قيلة. Buna Hazret menen Avus eli. Bilesizler Madine'nin ekile kavim Araplardan ekile ulu olgun. Hazret jana Avus degen. Uşul eki ulunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eldeştirip Müslüman bolgandan keyin eldeştirgen. Uşul eki ulu göç gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Madine'ye kellikten murda Peygamberimiz gellikten murda bular Peygamber'e iman getirgen ulular bulur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bulardı maqtab munday deydi. Estağfirullah vellezine tabawwa'ud dara vel imana min qablihim yuhibbuna men hacera ileyhim ve la yeciduna fi sudurihim hacce mimma ataw ve yu'thiruna ala anfusihim ve law kana khasasa ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Sadaqallahu azim. Ve hadihi al-madaya vel iftikhar lil ansar. Mınavunday jogorku dengelde maqtav, alqış Allah Teala taraftan Medine'deki Hazret jana Avus uluna aytılgan alqış eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kellikten murda ele Madine'de üylörді salıp imanға bayıp oşan Mekke'den muhacirler köçüp kelgen bolsa alarda ayıbay жүрөгүн төрү менен күтүп алып эч кандай кек кызганыч пайда кылбастан Allah bergen nerselerden en жакшысыны ошол Маккадан келген muhacirlerге алар бөлүп беришти. Мына бул кандай бактылуу инсан деп Allah субхана таала буларды бактылуулугуну баяндады. Эми бул Hazret менен Авус Мадинага качан көчүп келди? Lamma kana min amri saylil arm الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم قصته الغريبة العجيبة. Bul ayıbay çoğun bir sel kelgen. Al seldi Kur'an'da seylil arim de koyar. Buna oşol sel gelip oşol yerde talqalap buzup ketkenden keyin oşol yerde Amr ibn Amir degen kişi qomunu çoğultu da qaytdı. İnni vasifun lakumul bilada faman a'jabahu baladun falyasir ileyhi ve men arada rahila falyalhaq biyasriba zatin nakhil ve hiyel Medine'tul Munawwara. Araplardı çoğultu dağı bayakı Amir ibn Salaba. Oy, men sizlerge şunday bir şaarlardı aytamın, bayandaymen, kim kalasa oşol şaarga göçüp ketsin. Bir yerde turbasın bul jedem boldu, Kudaydan karı geldi. Toppan su kaptaganday bütün bardık suunu alıp ketti. Kimde kim mına Yasrib'ge kurma daraklı jerge bargısı kelse mına kettik men ket otamın jürgüle dep Madina Munawwaraga elçitip Hazret menen Avus'tu elçitip kelgen eken. Alar murda Bani Qila dep atalgan eken. Hazret Avus dep ataldıktan murda alardı Bani Qila dep el tanıgan eken. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ansar dep atadı. Bul sel qanday olgan? Oşol жерде егер жаңбыр жаганда адамдар баягы суудан кыйналгандан
кичинекей бир көчөттөрдү мындай гана дамбаларды куруп суу сактап калыш келдилер. Кийинен суу сактап ошентип неме кылган убакытта ал дамбаларда бузулуп кеткенден кийин бири-бири менен суу талашып кыргынга учурашты. Сулайман алейхиссалам заманында Билкис деген падышанын кыссасын айткан. Ошол Билкиска ошол учурда адамдар кайрылды. Эй Билкис, сен биздин падышабызсың го. Келип мындай бизди ынтымакка чакырып, башыбызды бириктирип, мындай бир чечим кабыл албайсыңбы десе, макул дейт. Эгер мага баш ийсеңер ошондой кылайын дейт. Баш ийбесеңер бириң түтүк жегин деди. Мына ошондон кийин Билкиска баш ийебиз болду. Бириздин этибизди жетеринче жеп бүттүк. Эми калганыбызда жок болбойлук. Сага баш ийебиз, айтканын кылабыз дегенде, анан кийин Билкис кегиле, анда мына жерлерди мындай кылып тособуз деп, жанагы аябай чоң дамба курду. Бизден Папан суу жолбосо жанагы Кампироваттагы суу сактагычтардан да аябай чоң суу сактагычтарды курду. Мына Папан суусун ачканда эле Ошто Ташкентке чейин жууп апаратган деңгээлде суу жыйылган. Мындан да чоң бир дамбаларды курдуруп, суу сактагычтарды куруп, 12 дарыяны, 12 эшикти ачып койду. Үстүнөн караса жер астында бир көрүнгөн жаннат сыяктуу ушундай бир кооз бир дамбаны курдурду. Кийин элдер ушунчалык бузуктулукка баргандан кийин Аллах субханаху ва таала ошол жанагы жамгырды жаадырды. Жамгырды жаадыргандан кийин бир түрдүү бир чоң бир чычкан келемиш деп коебуз. Ошондой крысаларды Кудай Таалам чыгарды дагы, крысалар жана дамбаларды тешип, уя кылып, ошол жерден дамбалар артып чыгып, жана тосуп эштердин баардыгын алды дагы коомду жууп кетти. Мына ошондо калган элдерди жыйнап, ояка көчкүлө, бияка көчкүлө, эми болду биякта жашоо калбады деп, ошонун бири Амр ибн Амир бул Хазрат менен Аусты Мадинага жетелеп келип, ошентип алар Мединада жашап калышты, урматтуу жамаат. Кийин билесиздер, Билкис менен Сулайман алейхиссаламдын ортосунда аябай чоң окуя болуп, Аллах субханаху ва таала Билкисти Сулайманга багындырды кийин. Инна Аллаха таала иза арада би абдихи караматан yaqbalu hasanatihi ve iza arada bi abdihi hawanan amsaka alayhi zunubahu hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa taala bir bendege jakşılık sый kalasa anın soğuktorun kavuklar eкен. Eğer bir bendeni jaman görgen bolsa, anın günözüne azap berбей saktap koyup eкен, erten kıyamet günü tolup bereyin dedi. Enne raculan beynema huve fi tariqi min tariqihil Medine iz marrat bihi imraatun faatbaha basaruhu hatta ata ala haitin fashujja vajhuhu فأتى نبي الله نبي الله ودم وجهه سائل فقال يا نبي الله فعلت كذا وكذا فقال له نبي الله إن الله إذا أراد بعبد كرامة عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد الله بعبده هوانا أمسك عليه ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Bir kişi Madinaga baratkan kezde közü bir kelişken bir kelinge ayalga düşüp kalgan eken. Oşonun uchurda tayip etip jığılıp, beti kanap, közü çürüp ketti. Mına oşonda ошол учурда пайгамбарга барды. Пайгамбар сурады, "Не күнөө кылдың эле?" dedi. Айтып берди. Токусунан эле алдынан бир келин чага калды эле, карай койдум, назар кылдым. Ошондон ушундай болдум десе, Allah'ım seni жақсы көрөт экен. Сенин азабыңды акыретке калтырбастан, бул дүйнөдө ушул кичинекей бир сыноо менен жууп салды. Эгер Кудай Таалам сени жаман көргөндө барбы? Сенин күнөөң менен бул дүйнөдө жазалабастан акыретке сактап коймок. Акыретке сактап коймок, жана акыретте Аллах субханаху ва таала өзүнүн каары менен сенден өч алмак dedi. Кудай Таалам азыр сени рахматы менен өч алыптыр сенден dedi да. Мээрими менен dedi. Ошондуктан иншаллах Кудай кааласа, Кудай Таалам биздин күнөөлөрүбүздүн жазасын ушул дүйнөдө көбүрөөк бергени жакшыраак экен. Кандайдыр бир сыноолор болгонбосо наалыбашыбыз керек экен. Булардын баардыгы биздин күнөөлөр үчүн кафарат. Хатта шау керек болсо мына тикенек дагы денебизге сайылган болсо, Кудай Таалам ошону ушундай кылып күнөөбүздү кечирет экен, урматтуу жамаат.
Madinaga gelse 70-80% to'liq menen Yahudiler. 10-15% bölek eldir. Hazret menen Avus kelgende alar şahardın içinde kaymaktaşkan jerde jaygaşa almady, çetirek jerde jaygaştı. Al qayerle Kudayım buyursa biz Masjid-i Kubaga barabız, oşol tegerekte de jaygaştı. Uhudga jakınrak Kabat tegereginde jaygaştı. Andan keyin oşol жерге jaygaşıp alar aябай tez көбөйүштү. Aябай tez көбөйүшүp, bular Yahudilerden üstün bola başlagan kezde Yahudiler bulardı bir-biri менен uruşturup, düşman kılıp, bir-biri менен kırıp azaytmasak bolboyt dep, эки элдин ортосуна от жактı. Kuday öz saktasın, bunday musulmandardын ортосунда от жакуу бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Kuday öz saktasın, жакында эле başımızdan ötken okuyalar var. Tacikistan menен Kırgızstanda болгон okuyalar. Жана башка тегеректе туш тарапта musulmandarga салынган bir-birinin etini kaçıran. Bunlar bulardын bazıgı şu Yahudilerden fitnalarından eken, hurmatly jamaat. Akırı bu iki el hiç kimge bagınmagan el eken. Jönötörden Abdullah ibn Abi Salul degen kişi jönötörдүн başçısı eken. Kegile men aldıma birikkile ekongorga men adilettүүлүк өкүм чыгарайын, ekongorga тең салмактуу болуп берейин десе, алар жөөттөргө арабтар илгертен баш ийгенди жаман көргөн, багынбаган эл экен. Ошондо пайгамбар кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабары келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дини жеткенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага көчүп келип атат дегенде, эң биринчи корккон, эң биринчи ичине душмандыкты каткан ошол Abdullah ibn Abi Salul деген жөөт болду. Ben kандай kılsam eken, uşul kişi Medine'ye gelmese eken, Medine'ye gelse de Medine'dir hep bunu kayra Mekke'deki yer kuğu çıkanda kuğu çıksa eken degen bir arkanday intrigalardı, fitnalarda oylamaya hareket kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de sıyıkırçı, çalgancı degen sözlerdi de Medine'de tarkata başladı. Fahakkada ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem وأكل الغيظ قلبه واشتد غضبه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ubay ibn Abi Salul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kek sakladı. Anın acısı cünodunu cep saldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Medine'ye gelişine katı açılandı. Fakana yudabbiru lahul makaida ve yughni ba'da atba'ihi ve ba'da atba'ihi. Uşoncalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e janagындай intrigalарды, fitnalardı, aylı amallardı plandaştırıp daim birinin arkasından birine жүргүзчү. Birinin arkasından birini güylep uruşturчу. Bu okşulan fitnalardan okuyaları Kur'an'da jana başka tarih kitaplarında öte köp kengiri gezdeşe durmakta jamaat. Oşanın birine eskerip ötütken olsak منها عودته من غزوة أحد ب300 مقاتل من نصف الطريق. Uhud soğuşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kelgen kafirler menen soğuşmakçı olup daярдан turgan kezde musulmanlar menen koşa bular dagы koşa çıkууга majbur bolgan edi. Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgende jöyüttөр толук кандуу Peygamberge bagıngan. Oşol Uhud doğasında soğuşa çıkabız degende bulardan 300 kişi soğuşa çıkmakçı olgan. Oşol Ubay ibn Salul biz arkasında en arkalıklı safta bulaveremiz. Alar alыстаганда жарым жолдан кайтып келебиз. Макканын Курайыштары ушундай ачуу менен келип атат. Аларды жеңет. Biz Kurayş eline düşman bolбойбуз. Достугубузду сактап калабыз деп kafirler менен içki birindikti oylap alar жарым жолдон Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e жардам бербей кайтып келе берген. Soğuştun dagы bir жеңилишине себеп болгон инструменттердин бири ушул болгон. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ağamda diyor. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Oşal Ubay ibn Abi Salul'ga şunday ayet düştü. Tekebirligi teylegen
bendelerge Hudaý Taalaның öte bir çoň azabı bolupdy. ثم توجه صلى الله عليه وسلم بكليته إلى إنشاء المساجد الشريفة في المدينة المنورة، فكانت المساجد التي صلى فيها 63 مسجدا بعدد سنه المبارك صلى الله عليه وسلم. Keyin Peygamber sallam Madinaga kelgen kezde eng negizgi gamı, işi bu meçit salуу boldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol ömür ötkөнгө çeyin 63 meçit salıp 63 meçitke namaz okugan eken. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tolluk yaşoosunu kamtıgan san eken urmatly jamaat. Menimçe şamda olup kaldı oşoy urmatly jamaat. Sözümde Kudayım Musa kıskartamın mesele ayağına jetpey kalat. Allah nasip kılsa inşallah daha bir gezek olsa ulantarız. Urmatly jamaat, Madina-i Munawwaraga kettabız. Kelingizler eme jarym jolda biz de Kudayım Peygamber'e ketip жатабыз. İçimizden her birimiz bilgen salavatlarımızda Peygamber'e belek katarla aytıp baralar. Bişkekten beri jinap keletkan salavat beleklerimizge belek koşup inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarımızı içimizden köp aytıp baralar inşallah. Ve ahli davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn bi rahmetike erhamur rahimin. Peygamber sallallahu kimde kim köp salavat aytkan bolsa almaga bu dünyada da ahirette de jakın deyt. Kimde kim salavatты aytууну jogotkan bolsa al jannattын jolun jogottu deyt. Kuda kalasa bardığın salavat bilen Peygamber'e jakın bolsa, kim Peygamber'e jakın bolsa al Kudayga en jakın insan bolat inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.